Central Lairam Longtlai, the Lairam Times Mininan Kut Kanin Tlaina, Tho Ni Kulenga Thawzer Ni Nak Thawngthanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai cheu dingin kanin som na Thawngthan tu mangben sung. Tho Ni Kulenga CYONA Miss Michu ku chu a Miss Anchu Tran. Chin Youth Organization of North America ni chun Tho Ni Kulenga Miss Amumi Miss Michi ku chu a Miss Anchu Tran. Chin Youth Organization of North America ni Tho Ni Kulenga Tho Ni kwa I chathan an chua mi a chun. Chin Youth Organization of North America ni kan palai pakhat hepe tlain abipi tuk mi update kan in shom du na. Miss Michi ku he ape tlain kan phunglam he atlakin Miss Michi ku sin in Tho Ni Kulenga Miss CYONA mi min chu lak chhan ding in bekhia na kan tua. CYONA ni antit mi chu mino chan chau nak phim thiam nak le fun tom nak chin nun phungkil ven le chan chau ter hi asi thil pakhat khat kan tua I teinak mu mi na ni anlim hangkil ven le kan phunglam le zatlang ni an sungi zup ngam na khi an kil ven ok chu asi chun hiban tuk in bekhia nak tua hi a foi mi asilo chate in ruwa chik chik nuwa ara lai mi chimino na cha a bu fel fai si kho nang dinga kan bu ve na her chu cha a Miss Michi ku chung I bekhia na kan tua mi hi midang he sing tlai nak angai lo hi ama pakhat chung long I bekhia nak tua mi asi miza pi ni thei thiam nak zon ro nak le pe zu te in tha jang nan kan pek cha a lunglop nak tam pi kan ngei hi kong he pe tlain chimino tam pi ni arwang fel fain thaile ngal an du chiao kong an ma lipum pak timeline na an lang ter chiao na leya Miss Lane Thawngthanhnak ka umri lo chinmino pathum laka pakhat chu nun himna ka thin phangin a tia UNTP ni athan Myanmar rama ral shani no ngai nak lak an tim thokin Islairam chungi a ummi chinmino pathum laka pakhat chu a himna konga lungre thein an umleng mangtia United Nations Development Program Myanmar ni Tho Ni sha an than Myanmar rami a ummi mino noi ni deng hi anma pumpa khimnak ding konga thinphanga in an umjung zali chuchunga Islairam le karani ram kul a hin lungre thei in a ummi mino an tam thun Myanmar rami a ummi mino pasari chunga pakhat hi ama pumpa ka him khona ding kong a alungre a theipeng asilawa lungre thei na lengmang hi lungre thei na khi chinrama chun zatuak som thum song asi karani ram kul a chun zatuak kullenga in atam deu ta UNTP Myanmar ni an lang ter minaun ha chunga hinnu nakin pa hi an thina phang deu ral sang ni sham shamin ral ka pa lu ter lai an phang zatuakin minau som li leng hi zani leng an chhuat tika kan him shim lo ti in thin phangin an umna ta United Nations Development Program UNDP Myanmar ni an thanmia an lang ter Zuroni marasiam tlai kara remde inak tua pi atim kaun hana in kapni ka do nak achwak chiam Islairam mararam tlang thwana shambun mi chinlen chawza chungtel IMC CDF marale chin brotherhood chungtel MTC MDF kara remde inak kho nak nga kan chinchin sormi zawram shambun Zuroni remde inak tua pi antim kaun hana in kapni ka do nak achwak chiam Marasiam tlai IMC CDF marale MTC MDF hi kapni imu thiam lo na ka uma asaw ngai changi Mizoram lei in Zuroni kapni ka remde na ka kho na nga jinglei kwa a IMC CDF mara chu tonberu anak angai pi na CDF mara chimnak nol ngai tu ni jinglei kwa le jingkula Zuroni chei maina akan ngai pi I ma unaw karka do na khi shial dingin an kan chim kan ni CDF marazong ni ma unaw kara ka do nak to masalo ding in shial kho kani zuami kan ral akhat mi ra sanglong kan daw asina in nu kan piltak na buwa kan headquarters tiang an rakan lu no rawanga kapni karka do nak pe zulin achwa kaulai te achim Chunjing kulekhata Zawri Unification Organization Zuroni MTC MDF Pol Berwa nak an ngai nai IMC CDF marale MTC MDF kara remde na ka kho nak ha chim an si kauna in ka do nak pe zulin achwak chiam
ka do na afak mi chu a umri lem lo na in voi khat kha MDF ni jonin bom an rak kan thlak no cha a kan ni zong ni kan thlak no be na zuro ni MDF pol hi no an pilter kho na a chun kan dai ko lai no an pil du hlei lo hi kan headquarters ponga pe zulin an karia chun kan dai hlei lai lo MDF pol to serna chunga ang hat mi asi te an chim chap Islairam min dat penga ral sang ni bom athlaki siang hak chia pathum an nun na kalia Tho Ni kulenga Tho Ni riat zan suimi lam pariat shonga Islairam min dat peng khwa a khwan hi a ral sang ni van longin bom an thlaki siang hak chia pathum le minung pakhat an nun na kalia mi minung pasha leng ni hliam an tuar Chin Human Rights Organization ni chun chin chonga siangin kai leomi siangin pakhat chu cha an zau liawa tim chiam mam te in an ka na siang hak chia pali nung hak chia pakhat pa pathum an thi midang pasha leng ni hliam ma an tuar Catholic biakin le siangin chu fak ngai na rok chun vom tu khwa siangin pakhat chu bom thla ka si siangin zaimazat arok tim chiam mam te in siangin le ngak chia tuk do na chu ral swal na ka si te an lang ter aliam che Tho Ni li zonga min dat khopi number 2 sanga ral sang ni bom an thlaki khwami pathum hliam an tor umna kin zaimazat arok Dr. Laiholh Thawngthanhnak chinza ni Myanmar ra jam kongtelin Longtlai district cha thilzai mazat Mizoram Chief Minister chaipi Dr. Laiholh Thawngthanhnak chinza advisor to Chief Minister Longtlai West MLA ni Tho Ni kulenga Tho Ni saria Mizoram Chief Minister Pulal du omachu tonnak an ngei Longtlai district ni a herle tla chammi silnak piak dingle Longtlai district thanchau na ka malak nak haule bepi na chu achim hi achim mi laka abepi deu mi na chu pakhat nak DTO MVI Longtlai kongkaw pani nak SDO sangau office birwat ningkong pathum nak boinu lungmak approach road kongkaw palina CYLA LSA nolna kongkaw panganak Longtlai district chunga developmental works ton chwa ma mile dongchat lo in khwale vengkip a rian chuan kho ding kongkaw paruknak district social welfare officer le SW office kongkaw pasarinak Myanmar jam kongkaw pariatnak ngenpui kai vegetable collection central le waiting shed kongkaw pakwanak Longtlai bazar le chanmari ritnak leimin sirsiam rian chuan ding kong pashanak LADC general election umding mi kongkaw an chei mai chief minister he ichei mai na ka hin pu PC Vanalruata agriculture minister zong atilve CYLA shwai tule Mizoram chief minister tonna kan nge Tho Ni kulenga Tho Ni kwa a Mizoram chief minister office Mizoram chief minister Pulal du omale Central Yanglai Association tonna kan nge Chief Minister le CYLA shwai tu tonna ka hin KMMTTP road tin India le Myanmar cholet na kongkaw chei asi Mizoram chunga zalong tukin ramdang mini cholet nak an kalpi kongkaw an chei hleya kala vai cholet kong Myanmar ram mi choletin alut mi nani India phunglam ban tukin Mizoram an lua ILP an ngai a her kong le an ngai kho na dinga cabinet meeting a chua pi ding in chief minister ni central YLA shwai tu na hi achim na rammi miza pi himnak chu bepia chia her kong central YLA ni chief minister sina an chimban tukin hi kong kawa malak asi kho chol na nga home department a chei pi chol ding in chief minister ni central YLA shwai tu ale na hi itun na ka hin central YLA shwai tu ni central YLA hall renovation cha a 100 lakh chief minister ni apek mi chunga lombe chimna ka Laiholh an pek chief minister zongni lairam chunga bungan big he chuan khat adu kong central YLA shwai tu hi arwa na hi iton na ka central YLA IO in pu JS Larindika general secretary pulal ngai zwala fan chun treasurer le pu Edinaram Moya finance secretary na ansi Longtlaya lai kum thar thau to asilai kum Tho Ni kulenga thau thladong zar a Dalairam Times tlang tlak nakin Longtlaya lai kum thar thau to asilai
hi kong hepe tlain slai Robert ni lai mi phun ni hol le cha ram le vu lei nun phung le phung lam kan ngei chu kan ni tharel na ka abi pi big mi chu kan kum thar hi asi hi lai kum thar hi Longtlai district lai mi phun na ka hin nung ve se lo thlai chi tha kheu ve se ti hi lung kil sadu tha mi asi zungzal tang khong ni khat chu volei chung mi phun vial te ni kum thar a an sun sak chiauna in lai mi phun ni kan kum thar kan sun sak ve lo chun mi phun dang ni an kan sun sak piak lai lo lai mi phun kasiko ati mi ni chun kan lai kum thar hi an sun sak le upat i nun tele than chau ter hi izom chiao ok asi te achim Longtlai lai ram khopi le Longtlai district a hin ve khate zong lai kum thar hi to asibal lo kum thong ni kol ni le kum thong ni kol le thum liawa khan lai thau thla to rel tu bu tlang tlak na kin Longtlai a lai kum thar hi to asham thok mi araksi hi sham thok leo zonga hin lai kum thar hi nung se lo Longtlai district lai mi le LADC chawza hnaka a lut se lo mai le ya nung te se ti sadu tha na khe rak thok mi asi te achim chap lai kum thar hi chinlena British anchian nu amasabik chawza asimi chin chawza chin affairs council ni kum thong khat zakwa somli kwa waute hleisaria thokulerukin kuleriat ni thum chung hi lai kum thar thosi se te bia an khia mi asi chin chawza ni official in thau chu lai mi phunvial te kum thar si se an than masabik official holiday araksi chuni thaning in chun lai mi phun ni kan kum thar hi kan sun sak o kasi tutan Longtlai hi lai kum thar to ding mi hi lai hlasak nak le bechim nak lai pe na in chan man na silai tutan thong kan than mi chu khavel khana seri lai zo to le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kanitong chante na lai